Halo guys, masih di Gung Jono nih. Gila, banyak banget teman-teman WCI. Mas siapa? Rizaldi. Mas Rizaldi. Oke, kita kasih game. Mudah-mudahan rezekinya. Artinya lanjut. I had some dreams, said some things to you. Alone and loved, that's how I feel. I dream all night and day. Could you give us a chance if you mind? And I deserve it, please, one last time. Could you give us a chance? We'll be so fine. I hope one day, somehow, I always will meet again. Cause I've been wondering why we still play as we were friends. I hope somehow I always will meet again. It's time to care. We should just share love one day. Mine, mine, mine. Not you're mine, you're mine, you're mine. Not you're mine, you're mine, you're mine, you're mine. Not you're mine, you're mine, you're mine. Alone and bored, that's how you feel. You went so far away. You should give us a chance, please be kind. I need to see you just one last time. You should give us a chance, we'll feel alive. I hope one day, somehow, I always will meet again. Cause I've been wondering why we still play as we were friends. I hope somehow I always will meet again. It's time to care. We should just share love one day. Mine, mine, mine. Not you're mine, you're mine, you're mine. Not you're mine, you're mine, you're mine, you're mine. Not you're mine, you're mine, you're mine. One day we will feel as one. We will just love again. Oke, assalamualaikum. Wah, sahabat Gung Jono. Edisi yang beda. Kali ini kita ngumpul sama teman-teman WCI. Mobil putih. Lu lihat, banyak mobil putih di Geofast Cafe kawasan Sentul. Jadi kita lagi ngumpul sama teman-teman mobil putih. Kalau nggak salah nanti ini wilayah Betawi sama Bogor, Cibinong lah. Jadi wow, banyak banget lah mobil putih. Top. Nanti kita masuk ke dalam. Kegiatannya apa sih? Kita pengen tanya-tanya sama ketuanya. Oke? Ikutin kita. Wah, ini bos Aing, bos Aing. Gung Jono. Bos Aing. Ini kan lu punya ini kan? Ini sepuh. Yo, ketemu lagi dengan Step Johnson. Sekarang di channelnya Gung Jono. Jangan lupa ya, subscribe Gung Jono dan like Gung Jono. Kabar gembira, Gung Ada Jono. manjen. Gung Jono udah subscribe 1.300. Kita mau manjen. Channel. Wah, Brotherhood. sahabat lama. F16, F16, B17. B17. Mantap. Nanti kita ikutin ke dalam. Tos. Tos. Yuk, Gung Jono. Abang jagoan. Gung Jono lagi di WCI sekarang. Kapan collab sama yo. Yo. Tunggu. Alone and loved, that's how I feel. I dream
us a chance if you might? And I deserve it, please, one last time. Could you give us a chance? We'll be so fine. I hope one day, somehow, I always will meet again. Cause I've been wondering why we still play as we were friends. I hope somehow, I always will meet again. It's time to care, we should just share love one day. Mine, mine, mine. Halo guys, masih di Gung Jono nih. Gila, banyak banget teman WCI. Kita mau kasih game lah, ya. Jadi kita kasih game Lucky Well buat teman-teman WCI, Betawi, Cibinong dan lain-lain lah. Banyak teman-teman WCI di sini lagi kumpul. Kita coba kasih game Lucky Well. Oke? Nanti kita keliling-keliling siapa yang bisa. Oke? Assalamualaikum Tante. Ganggu makannya ya. Ganggu makan. Tante siapa namanya? Tante Siti. Tante Siti lagi makan nasi sama ayam. Kita kasih game. Mau ya? Nah, kita kasih game Lucky Well. Coba dipencet. Ya. Shoot. Nah. Mudah-mudahan jangan zong. Kemungkinan diundur di bulan November. Gocap. Kalau ada alhamdulillah. Mau lagi? Kasih satu lagi. Ayo. Kalau Oke. Langsung. Saya di sini. Bismillah. Mungkin kalau dari regional Betawi. Padahal judi, tapi pakai Bismillah ya. Zong, satu lagi. Ya, insya Allah rencananya sih paling ke Bandung lah. Gas tipis-tipis aja. Bulan Agustus. Mungkin kalau misalnya regional Bogor mau bareng. Gocap. Alhamdulillah. Tante Siti sama anaknya dua kita kasih. Cash. Tos. Boleh di tanggal itu karena kan itu libur kan. Agustus. Iya, Agustus. Dua gocap. Alhamdulillah. Makasih ya Tante. Kita terserah maunya gimana. Kita keliling lagi. Kita kasih Masnya coba ya. Sebelumnya kan sebentar yang punya kendaraan Mas, halo. Mas siapa? Rizaldi. Mas Rizaldi. Kita kasih challenge sedikit ya. Mas di Geofast ya? Udah lama. 1792. Kurang tahu sih. Ini bagian apa di sini Mas nih? Oh, bisa. Tukang bikin kopi ya. Ganggu sedikit ya Mas. Oke, kita kasih game. Mudah-mudahan rezekinya. Di spin nih. Iya. Diginiin apa? Boleh digituin. Oke. Warna apa? Wah, 50. Iya, temennya ada yang mau lagi? Ini Mas. Mas siapa? Mas siapa? Mas Malkis. Di sini apa Mas? Bartender, Pak. Woi, bikin minuman. Kita kasih challenge. Ayo. Pakai tangan aja gini. Sus. Oke, yuk lanjut. Ya, gimana? Wih, 50. Kita kasih rezeki. Jadi Gung Jono Channel. Wah, bagi dua ya. Oke, Mas, makasih ya. itu kita pending, keputusannya sudah dimusyawarahkan sama teman-teman di pusat. Pertimbangannya karena peningkatan jumlah penderita COVID, jadinya dengan segala macam pertimbangan akhirnya kita mundurkan di bulan November. Kalau jadi kita bakal gabung dengan Nanti kita keliling lagi. Kayaknya masih sibuk. Kalau Oke. jadi itu nantinya. Tapi Bisa maju. Weh, langsung dikasih duitnya, kita bagi-bagi duit. Oh, gopek. Gue nggak tahu ini calonnya apa, tapi oh masuk ke sini. Calonnya apa teman-teman? Pengennya ini orang mau diapain? Gimana ngasihnya? Yang menang yang mana? Langsung direnggut, luar biasa. Oke, plus ya buat Gung Jono, luar biasa. Terima kasih. Biar banyak lagi rezekinya, sehat badannya, bahagia hatinya. Amin, amin.